Ini apa namanya Mas Cimot? Kecap dari keledai Eh, hitam. keledai. Kedelai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channelnya Mas Tawo. Sukses selalu. Alhamdulillah pada malam hari ini kita masih bisa bikin konten lagi guys. Sebelum kita bikin konten, kita perkenalkan satu persatu dengan mas-mas hari ini dengan Nama saya Murjal. Rizal. Sebelah paling kiri. Saya Reza Irawan. Biasa dipanggil Reza. Oh, sini. Mas Ilham biasa dipanggil Cimot. Hah? Cimot. Betul. Lah kok iso? Awal mula itu Mas, nonton film Preman Pensiun. Cuci montore kan Cimot. Langsung kepikiran. Terus? Ketoknya apik jenenge. Langsung tak kayak jeneng samaran. Cimot. Tak kira biyen cilik anem perkorone angon sapi kan. Terus, sebelum kita masak, kita akan lihat bumbu-bumbunya. Terlebih dulu kita kasih lihat ini. Ini apa namanya Mas Cimot? Kecap dari keledai. Keledai. Kedelai. Terus ada apa lagi? Ndok. Atau biasa dipanggil telur. Telur bebek. Telur ayam Mas. Ayam. Ini apa namanya? Lombok hijau. Cabe. Cabai hijau. Dan tak lupa kita apa namanya? Mie goreng. Mie goreng. Ini Mie kuah bawang. judulnya masak apa? Mie goreng kuah bawang. Kira-kira mantap. Mantap pol. Iki uga endorse ya. Iki modal dhewe, engko dikira endorse. Ya. Urung entuk endorse. Cek berjuang. Mendapatkan cuan. Sombong amat. Kita tidak perlu lama-lama lagi. Kita akan langsung markicap. Apa markicap? Mari kita cabut. Let's go.
Alah, sumuke guys, masak. Sumuk gone tertutup. Piye? Mbok cicipi ku piye, Mat? Mantap. Kurang apa? Kurang pedes sak ting memang wis dikei Apa? lada. Lada. Nek ora nek sentek ngontekno kowe lho ya. Siap. Siap. Oke. Masalah panganan serahno iki. Sopo? Cimot. Tanpa basa-basi. Mantap. Pedesnya pas, Kurang apa? kurang akeh. Kurang. Iki jek engko masak nek kurang. Mas Reza? Kita coba.
dia bersama dengannya. Wis senep, Bro. Karena bisa. Seru. Mie apa sing nak disawang? Misahno kowe karo pacare. Timot. Apa mat? Kowe rong iso jawab dhewe mat. Mie apa sing enak disawang? Mie api. Sombong amat. Lah. Mie apa sing ngangenin? Oh, kuwi gampang oke. Mikirin dia. Tenang. Mie apa sing paling panjang? Mie, Mas Tawo. Mikirin rel sepur. Matris ya? Mie yang paling panjang. Ketok KBM panjang Mas, nek ra diketok. Lah nek sing dawa, Apa Mas? pol dawa. Apa? Apa masih mot? Mie pandemi. Mie pandem. Jadi gak barbar guys pandemi. Panjang banget. Ora nek sing entekno mergo wis 2 tahun. Oh. Kok nambah boten prai yo. Mie apa sing ora sedek pangan? Milidi. Iso. Kan sing dipangan iki ora. Walik. Sing dipangan milih iki. Mas Tawo? Mbah mie. Kualat iki nek mangan mie. Lah iya mangan kalau dipangan. Dipangan iki. Mas Rijal apa mie sing gak iso dipangan? Nyerah. Jadi nek kanca-kanca arepe njajal ning omah, takono ning Mas Tawo, Mas Tawo, mampir ning warung. Boleh. Ayam geprek karo ayam bakar. Ning kene lho ning yo. Dhuwur. Kerupuk sama Indonesia. Mari mangan lomboke apa ora? Sik disisihno. Terus Kalingan. Timot mesti karo lombok guys, tidak guys. Ora wani timot.